अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कलामी शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह। नमाज कान गयम काहिलस, तिम 5 वक्त ٲسِم खासै, कल कٔرٕم نہٕ مل ژوٚلُم نہٕ دِلس, اپزُک بُکُر مولُم ساسے, مٔرِتھ وۄپدنس تتھ زلزلس, کرٛیٚیہِ روٚس قبرِ منٛز بہٕ کیُتھ آسے, تہٕ معنی واتٮ۪س اے میانہِ پروردگار, چٲنۍ عبادت کرٕنۍ چھےٚ مےٚ سُستہٕ انسانس دشوار باسان. ییٚلہِ زن عبادتٕکۍ 5 وق میانہِ خٲطرٕ خاص کرنہٕ ٲسۍ آمٕتۍ, تہٕ بہٕ روٗدُس یِمن خاص 5 وقتن تہِ غفلتس انٛدر پننِس رۄبہٕ سٕنٛز نافرمٲنی کران. نتیٖجہٕ چھُ یہِ زِ بہٕ روٗدُس بے عمل, میون دل روٗد سیاہ سپدان, ییٚلہِ زن میٲنۍ ظٲہری شکل و صوٗرت لوٗکن رٕژ باسان چھِ. وۄنۍ چھُس بہٕ یتھ سونٛچس منٛز آوراونہٕ آمُت زِ مےٚ ہِوِس بے عمل سُنٛد حال کیٛاہ آسہِ مرنہٕ پتہٕ, تہٕ بہٕ کیٛاہ ہٮ۪تھ نیرٕ قیامژ دۄہ قبرِ منٛزٕ. ٹاٹھیو بوزن والیو, کٔرِو باقین سۭتۍ تہِ شیر.